Uyabona mina cha ngane zakwethu asibuyele eqinisweni. Yes ngimtalabhile ke uma werewere ngimtalabhile futhi ke ngaqinisa nesandla. After ilokhuze iVN yakhe ayenze benomsizi laphana noJobe Sithole welanga. La khona ethinte igama lami kabi ngase ngibuya ke ngamshaya kodwa ngane zakwethu manikhumbula kahle mina ngaqale ngatalapha uThibela mina uThibela uhleli nje uyazi ukuthi ngamtalapha uyabona kuye kube mnandi ukutalapha abantu bakaMaskandi uyabona nje ukutalapha abantu bakaMaskandi kumnandi kakhulu ngoba abantu bakaMaskandi lento yomtalapho iqalwe yibo futhi bayayiqonda mina ngatalapha uThibela mina ngamdonsa uThibela ekade shuthe iplate abedla ngalo isijingi wayedlani konje wayedla leli parish lamabele leli ekwenziwa ngalo utshwala ngamdonsa uThibela ngamshaya mina ngamtalapha uthe jika uThibela hawu uThibela wavele nje wenza ubunsizwa angayinaka lonto uthe jika hawu ngelinye ilanga mangixoxa nomthoko hawu umthoko wafonela uThibela wacela ukukhuluma nami hawu saxoxa kwamnandi kwangathi akaze ngimtalapha hawu kwiqiqi ngithe ngiyezwa uThibela usengibiza ezibongweni kule album nje le entsha leyokugcina ngcika Khuzana uThibela wangibiza ezibongweni hawu bese ngayenzani madoda beyingasala kanjani madoda inhlulu umfoka amakhanya uyabona kwamnandi nje kwamnandi uyabona ngimtalaphile manje ngitalaphe uma werewere uyajika unayo ke inamba yami uma werewere phela umlandeli kaKhuzana so inamba nje zethu sinazo baningi nje abantu nje ababalandeli beqhawe esicommunicator nabo yabo so wangifonelwa ngangithola efonini okay wasenda nje igama elilodwa kuWhatsApp wathi uyabonga ngiyazi ke mina lokho kubonga kwakuwukubonga nje akubona ukubonga lokho ukuthi ngenza into enhle ukubonga kokushwabula ukubonga kwezinsongo ngiyakwazi lokho kubonga okunjalo ngibonile ke enye i-commenta ithi ukuqhamuka esinye isiphuhlephuhle nje sentsha sazothi bona bahlangene noWelile Mchunu bayibandla bamtshelile uWelile Mchunu ukuthi akangaphenduli kodwa mina liyezila ngalami ngasho ngathi na umsunu kanina ungidakelwa iliphi lelo langa elizayo uyongenzani umsunwensha uyongenzani nebandla lakhe lelo bayongenzani ngoba ngeke bangenze lutho angisona umsunu mina ngahlula insizwa mina zange impela mina ngahlula abadidiyeli ngahlula amakhosi mina ngahlula ngisho uNkulunkulu benu ngababiza ngamagama ngabafaka phansi komsunu yonina ubuyini ke wena uyisihlama nje esilengayo uyabo ayikho inja mina engangisabisa ayikho neyodwa uyabona mathiwa mina ngisatshiswa inkosi manje ngabe yangidakelwa kwayiyona ngoba mina ngathi kwinkosi yabo uyabo yes phela ngabuye ngayilungisa lonto ngayilungisa kahle ngenhlonipho yalunga yabuyela back to normally inkosi yaba inkosi uMax waba uMax njengomuntu kazana uyabo so ngizama ukukutshela mina ukuthi kumnandi ukuthuka abantu bakaMaskandi ngoba baya understanda lento uma ngaze kuthiwe nje khona abantu abangizondela ukuthi ngitalapha uWelile ngalendlela engimtalaphe ngayo angabe iphukuphuku ufuna ngaba ngidakela ungafuneke ngibazi labo bantu ebese ngibathuka bonake themselves ngoba phela abangikwatela ukuthi ngithuke intokazi yakwethu kwaGuqa bona singabazi nokuthi abaphi so mangithuka ezakwethu kwaGuqa ungenaphi wena ngoba thina kwaGuqa siyazana iqhawe lethu liyatalapha dlali likutalapha lize likubeka unyawo entanyeni iqhawe lethu mina ukutalapha ngakufunda kuKhuzana kodwa hayi inhlamba ukutalapha Khuzana akayithuki inhlambi mina othuka inhlamba
ngoba phela entweni yomuntu kumele u-inspire isheke bese u-edo kwakho ukuze kuvele ubuwena. So inhlamba-ke yiwubumina kodwa umtalabho nga-inspirishwa yiqhawe lami. Mina ngiyakwazi ukutalaba, mina kushaya unye nyi, yabo. Mangathiwa nje kukhona izinja ezithi ziyamzonda uMax ngoba wadelela uwelile wamthuka, ayi lezo zinja ngafuneke ngizazi ziyosinda ngoba ngizazi. Mangingazazi nje lezo zinja lezo ngingayinyisa mina, ngingazinyisa zinye futhi nyi. Lo mtalabha engatalabhanga ngawo uwelile kuzona ngingawuphinda kabili. Nginganiphinda kabili izinja nginidestroya nje, nginibulala nje, nginidestroya nyafinish ngiqede ngani, uyabo. Mina akekho umuntu engeke ngimtalaphe noma ngathi ungakanani. Ikona-ke nje ukuthi sengenziwa weak, angikusho lokho. Kunabantu abangithuntubezayo abangenza ngibe weak, abazama ukuqeda lento engiyiyona bafune ngibe yilento bona abayiyona. Kodwa-ke ngoba phela into umuntu azalwe eyiyo ayipheli, angeke baze baphumelele. Mina ngizalwe nginje, ngeke ungishintshe, ngiyofa futhi nginje. Sometimes ngiyobulawa yiyo lento engiyiyo ngoba kumnandi nje ukubulawa into oyiyona, ubulawa ubunjalo bakho. Ungabulawa ukuthi bewuphapha wayogibela umfazi womuntu, wafika umuntu wakubhuxeka ngomkhonto wafela phezulu kwesibumbu somunye umfana. Amasimba la ukufela leyo nto. Yabo uthola ukuthi bewuyobamba inkunzi wahlangana noNhlanhla Mkhwanazi wakuthuquza ikhanda ngo10 bullet wafa maqede waplanta wathi uwena odubule kuqala. Usuku ufele emanyaleni. Mina ngifuna ukufela ukuthi nguMax Makhanye. Mina ngifuna ukufela ukuthi ngithuka izinja. Mina ngifuna ukufela ukuthi ngiyi-original ngiyimina nje. Yabona? Ithuka injinye, khipha inkabi, nazi inkabi ngiyithuke ngiyibize ngomsunonina. Zithi ifika kimi nje seziyi-paralyzed, ayisenamandla ngiyiqedile kwayizona inkabi, ngayibiza ngamagolonina. So ngifuna ukunitshela nje mina ukuthi angiyona lento engicabanga ukuthi ngiyo. Mina ngiyinsizwa mina yangempela futhi. Yangempela ngoba noma sihlangana ziyazi insizwa mina bengikhona emdletsheni ngemicimbi kaMthandeni, bengikhona emzinyathi ngomcimbi wenkosi uZondi, bengikhona mina eLokhuzeni eThekwini, bengikhona mina eThekwini for isikhathi eside sangena ama-restaurant lapha ko-South Beach sayodla. Bangibona nje abantu ukuthi hey nangu Max, kanti isikhondla sensizwe hambani uyongibuza ngizwe emchunu mina. Wathi engixhawula ungizwe emchunu wavele wathi ukwacishwa ayibhoshela ezwa nje ebanjwe unoxhaka wengadlangahla yesiphaxa sesandla simbambe ngqi simxhawula wezwa ukuthi ayibanjwe insizwa. Mina ngiyinsizwa mina. Ngiyinsizwa angiyona insizwa ngomlomo. Mina ngiyinsizwa ngisho sihlangana uyavevezela unqanqazela iphi buza izintathelo obhanyazela ubuzo oKing Zoso. Mase ngifike eqathatha mina amathi uyawagwinya abuyela kwaSifuba. Mase ngifikile nje eqathatha. Mangifikile mina ngifika kabunandi ngifika ngesimile. Thale ngihleka into engapheli kanti ngiyazi ukuthi indoda ibhizi iphisa ukubhosha iphisa ukuchama khona manje. Ngibe ngiyihlekela ngumfo kamakhaya. Nina niyadlala nina. Mina ngiyinsizwa mina. Mina ngiyinsizwa. Hambe yobuza koGay, hambe yobuza koMphako. Lo obongela igcoka amelisha. Hambe yobuza ukuthi ngamsukane behlangane nami. Babonani, babona lento ohlezi uyisho wena. Uthi angiyona insizwa. Mina ngiyinsizwa mina ngifika qathatha eyinsizwa nambe yobuza okay wabantu. Hambe yobuza oMasondo. Hambe yobuza oMasondo umngani ngaMthandeni. Hambe yobuza ukuthi ngamsukane sihlanga. Hambe yobuza oSminoff umfo kaGumede. Hambe yobuza oSminoff ukuthi ngamsukane siqhawulana estage emdletsheni wayexhawulana nani. Mina ngiyinsizwa mina. Ngiyinsizwa mina. Nina niyadlala ngiyangizwa nje nikhuluma wonke amalebe la ko TikTok ngisho ngithi ingoba sikahlanga